لروجاوای کردستان بهتری جسیح گرتین سیاسی دی زندان پیاده دنه گو هموجی سر کرد و اندام و آلیگرین پارتین انکسینه و یک جوان گرتیان عبدالملک فلمسحتو اندام کمیته هرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کود 12 ماه ششان سال 2016 لسریا قامشلو تربسپیه جالیه چکدارین پیاده و هاته گرتن و تانها چارنویساوینه دیاره هر وها چکدارین پیاده اتومبیلا ویجی دست سر کریه و جخوره بکارتینه لسروشا عبدالملک حتو و تومتین کوپه هاتیه تومت بارکرن جالیه چکدارین پیاده و کوری ویج آرکره و هاد بیجه ابچه قاسف صدروجي شيء بوي تقريبا يعني محيا انا تشكي سر لي نزانن ومزانن بيركو يجي تقاشن محاولين انه زياره ما زياره بزياره جير درنا كفي ووقت تجي سعره ما بيرا بو سعره جهاد قرتن انه ما برسا سعره كر جو سعره وسلاح بيدر باس كريه وسعره السلاح او بخو بيدر باس نبي هاي مشكيش نبو بس جو سعره السلاح بيدر باس بي انا شخور سعره شرط شغلن بيدرن عالية مبروك أوانا بيدرن أصايشة قشتوانا شخور سرت شغلن أو بيدرن وتين أولي قوتن قوتاجي دولار أي مقوي أخي ما تشي يعني شي علاقة دولار جي ويداوي شو قوم هربي دورا قوتاجي سلاحه وحيا أنا جي أمزاني بيتهماوي تشي وش بوش شي قرتنه بابي عبدالملك حتو تبي کو کسکی تمن مزنه لگلک جاران سردانا ناوندین چکدارین پیاده کریه لپیاده تو آگاهی لسرکوری وی ندایوی و تانها چارنویساوی ندیاره بفيا ملت قال لك عاجز بوي انه كما انه ولاد باريزن ما تذنب وانتنا ولاد باريزن بر فيها وي هاتنا قرتن ام كارم بيجن برايد ما يدن جخلكير بازن نجم التي خر بازن حتى قوان ولاد باريز ادقرن هروها لمالا عبدالملك حتو آلا پیروز بلندکریه و کچاوی دبیجه که باوی وی لسر ریبازا بارزانیه نمره و اوجی لسر شوپا باوی خواه وی لسر وی ریبازا پیروز کار بکن جبو خزمتا دوزا کردی. بناوی هر پنج خوی خود اشتغلن و دخوازن انو دخوازم انو باویم بی بردان و نظام بی چه تهماوی باویم زندانی دیه يعني بنظام بوضع عيني صحي شيء وبعدين تصير ربازة برزانية نمرة جبري 24 صالات تقريبا وأم قص سيرفي ربازينه ويعني حيا أم صاغم سيرفي ربازة برزانية نمر بهم يصير جنابي مشروع جنابي سروق بمشن تبي كوبيدي عبدالملك حتو بيت تو سدم قرتيا لمال باتاوي بزاراوي براتيا همو كردان دا آخفن أم بشكيكي مقارنة بفره مسألة فره بكن جنبري هفدون أم كردن اردوغان دي كت مواركي دي نظام حطانا كدجملايا نظام ذكر ودجملايا روسيا ذكر خو افيت قندرا وانا وخو افيت وانا جبو بس ضد ما ديجي كردا بسكن ايرورو امجي ديجي هبدو بسكن ايرورو بخودي روجا قداعش بيقف شتما شتا قتين دي كيفن نابمدي نابرسنا بي اوايا برزاني اوايا ابوچي اوايا چكسي ام ميزينا وانا ده ام گشتك يكن ام گش كردن عبدالملك فلمس حتو جدايك بويا عاموده سال 1968 باوه 11 زاروكايه عبدالملك حتو ده سال 1994 ده تولينا بارفين بارتي دموقراطي كرد لسوريا البارتي بو و پشتی کنگره یک بونا 4 پارتیین کردی ده به ناو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده نیسانا 2014 ده بو اندام کمیته هرمی یا پارتیه. اوش 12 ماه ششان تا روژا ایرو لجم چکدارین پیده گرتیه و تانها چارنویساوینه دیاره.